mwacha gotwa pole tinda irutwara mangana mangi ebintu ibere byoka yentege tangani account yeito nima ete para nchiyo chipare mbra ya salary ne program ya tentanga ni pito bwate ne chipara nchire twaro sinke egrasi bya ECB ntwarosia ena achitenka nyore myaka 10 egrasi 81 byo kabirosiri omwako yora byeka twarosiri egrasi 128 kama yedwa kunya kuga bali wakoga iskoga litali magendero nesenge nje nangire kuba chitenda bategete bakore chitenda tali gukora mbaye bakore ndeo mbakane bakimwanje bikore bibiri ndeo bakira matriti bakure na batebiringa sa gasi takorekaneti igazi lazima yakoreki ikorekane igama ryebimwe yete kurwesi nyarebe ebine byoto biko bwaroje tin kunyara tina tinyo machi lazima nywa machi na machi ukonyu na yewe okorera abantu baito gente keke igazi inero mwangeta ndete ntebega ewiki igoro ntwana nete chi para chigo korekana bali chi contractor bali babu ae tenderi ngwanza bali mbre ndi ya ndanse lakini na bate binonye taranza lazima bangaro kinamba bwate ebere brakta bisaine barre chi para mbre ko gendanse banse koros chi para amaliyego ayale tutabwate nyalitali mtu abote maliyego amaliyego ayale kogora kurkemsa amange achire county gaiga nandi ritoyananire abantu bande bayimuka banyabugoria baja koni birene kibyabo timwe binara abatu gaiga magena eyo ntongo tebaneke mabira tayo ngutwara na bayibiri bayibira abantu ito butaka butaka antemeji bayibire mono manyete ko bahakana umushahara mwabakire chikura nande bayimukire bakubolera mpaka bona nyi bakuiba mariyo ingi bata mbakubera none cyanga ko nyomba nande mubo bahakana kireza ebintu ebyo binate biri ngarazi mabitene gaga mate mbona bo mama kangara na ko ane gento kare kinara na ba mama bara bangiga nkuana wana murade nga mbogo wa Damascus gambu atule yabo lakini abayi barabo mabera takarutiki taijo aba isimi yabo bashwe bayino egasi yabo no kwenda cross budget ya assembly babo bali baronga ki simba budget tu arosi wa kolere gas mbatebire bamekra max kunyari kananga barosi na bakorosi budget bari mukira kuri procurement bagenda bachiyo kolegas akimwe ro mwana wako andikira asime aisomi tigai makeli asset ya matem aiteminere akore aimukai makeli nenya harikane ino abashimya abegasi abono control ya matem nchenkore pa makeli na bo inje nchereyo yende mwele ebibende byakire town ya itoga gosekisi ase abantu babita abantu batubwatmabira busongoga umumurare rutwango tindeka riramasha ayaitwa abaskari bari gireti abaskari. They killed the young man while the police were watching. Wakamuwatia, wakamuwake nyundo. Kama mwake nyundo akaba unconscious. Wakamanya kumotocha.
bakorosero chara baherosero liso karabanyora banyora information waganeti yebo mwoseke maane bakangenda bakamuruta roje umure twarora achande gitimono ekere bagenda bamuruta roje pigipigi yawe bagacha bakabeka mutu ye kanisa yabwate CCTV na nyasaaromya na alibakuru abaskari bakagendorero bakanyora CCTV yeli bakadelete abaskari, the police whom we pay salary, our taxes, they deleted the footage from the CCTV. The police who are supposed to protect life and property, they are the ones who are protecting criminals in this county. I want to ask the government of William Ruto, what did we do wrong as cases that we can be subjected to this terror from the police? Why should it happen? Abantu baminto ekero twasire pi ekekore na magatu boni n'abaskari aba mbagente ko borro ndibandi ko borro bagenda eriko nyabaitire mu muronde ni kerigyo kala mura bakorete no koba masimba nabambira batarikende nje bagocha nabashiri 500 elibyo yemeka bali menje ni kibina kiye kiyoka mere bantu atiyotindeka na nyumba takoritiki tawati nje naje kumwagachire nyumba kirakure bagaito mu muronde konywa mukaya arenge murito umwana mutangane. They killed the young man. And this has been happening while the police are watching, while the investigative agencies that are aware who are doing this. Abantu abantu intenomo governor no tiri koseka ndachiba kama tritiri ni serikali enene tiri kolibere maiga mama nyibere terimo kolibera muri kabira abangana mura osendimo akanyibera limo ne ukundi na abere mugabana lakini lazima abantu bandi barobora lazima etaya mwatebete ngoke osibona mudaite nyeli mo wanje ngendre yoka ndiya mono omuntu yaro chomo ngina nyakanga control the budget ngina tayo all strict na mangana yechira sense yetu bengimbo yeta mutuwe lakini esenge they want to steal. They want somebody else to get in that office. That's why they are holding her out of the office. While looking, they have gone ahead again to chase away another woman. The only woman we have in this county as a deputy commissioner. They have removed her from office. You can't even have mass. You are dealing with men. One, two. Konyona tebire ngatotera watero uko before ntara kwana. Cha kutumaini sina. Sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha, kwake Yesu nasimama.
ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, damu yake na sadaka temea daima, chini ya kisha Mwokozi atanitosha, kwake Yesu nasimama. Ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, njia yangu iwe ndefu. Mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndizo nanga, Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, nikiitwa hukumuni nina amani, nikivikwa haki yake, sina hofu mbele zake, Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Nataka niulize serikali kuu iachane na kina mama wa Kisii ambao wanafanya kazi nzuri. Kama mnataka target wanaume, tutaona huruma. Lakini kina mama ambao wanafanya kazi nzuri, mnataka kutoa Nyakango kwa ofisi, mmetoa Mama Florence Omundi ofisini. Sasa ni vipi, ni huruma gani tutakuwa naye? Eme chanda nere ga bumachoge gose. Enchara nere ga. Umuyete bolinga obuzima bwako ngire. Tafadhali shughulikia mambo ya high cost of living. Mwachane na watu ambao wanafanya kazi nzuri. Pamoja na mimi nilikuja na timu kubwa sana hapa. Lakini nimeambia waziri wangu mama mmoja hapa umongonorika yali. Mongnoyo. Kanyaroso kwandire. Nchuga. Abangina kinda ito ngabangina basomete abakuba kolegasi babweta abasacha abange mbwate gali abande twasotera bari obisi barengere dinga kibako iba omongno na murusti East Africa Community nerote nita mangana ya malemu na kiregend tabua pia raka ya ngaki appetite ngaki tonyo keke gusi obote mongno na egu mpaka award Yakoba shujaa oyo ne shujaa na egu award ne president esenye nchega asingia na ndi nywe nga no mwiri bo moja I didn't know mbona tenga no mwiri go chomuchwe. I want the one and the table and they will speak in a minute. Your Excellency. Your Excellency. Nawa kwaniri abantu baminto mwesi mbiyamole. Nchenkoro ku Grace. Talibo. Oyoiga ntata. Keranko mararanko ro tata nyarango. Chino yo nyarango. Biyamono sana. Na aretira magombane anti. Pole sana. Umongino yo mwa mama omoke. Na elebuye kotigalete asomuchio obo mama. Wana keramo roche iwondoche mama. Na aretira magombane asomuchio yo pole sana. Biyamono sana Your Excellency. Ubuna bubuiri bwani buri umuchio yo. Yani gusiga akero mondo no mwiri. Njabone na murusi tino munyali bali
nkamwegasko abantu bande bakanga pi badenga yaya muntu itago supported ngadenga yaya mongnoyo the fact na noare East Africa community gaji bona ati kwenye kumbe bona en kazi ni yani ai gombia ande bona ati ya ne rosere mama kuru nyumba kagera kanyomba amusegete tigandara mawaziri ndio na barabuwega any minister no mu waziri of sports makonda yao ngajali taliko connecting game mbiri okora just say hi and tell us Bwana na your excellency na inche Samalieta Eric Miyenda nguru nyali bari masara ndo waziri wa sports youth and culture mugako rute naria umusani onengo jaro bisana twa kwa na mangana yege koro pole sana ndioma no nyasaye tigaba seseni chief officers then chief officer ya aya lakini ndo che team ya mbwati ko nyalibali banyalibali bali mwambwati ama waheshimiwa nabo boisa abanyalibali mwambwati injuga banyalibali abo twengena barwa matanga injuga iga umuroje between ingeno ni ngwanda ko mugabana tigamba ali baga and baba de barahumba vitalibo eta KMA ya mo please erabiek can you use this one mo director one okuruku Alex sawbere nyalibali ali thank you mokua ono musani ono na jakumira Ramasharuguru thank you karibu no yakuruku pastor Mugire nere nkoru nyalibali church kayo obegete suti abantu bamumachoge bongina rumega bana yaito nabakwanire biyamore naende nje nkoro kwa chori onsade gesuka saba lakini nabore tichi koba umuchumbe tali chubo gavana lakini ni angusho bila lakini gotogo support umugaba nyari bari emia asimia na moigwa bimonya binde chinsemo awao ngarende ngangaki engareka enjagerete bokaya lakini umugaba na togo support emia ke tano emia tagete kerogo 2032 biaman. Thank you onginyoiri abantu bamindo kwanza tigankwa negente manyanga abantu mbara balengeretinga nga governor Simbarati badenga rasma bamurusi obvious na kerwa muimbichi na ba MCA bachire koligereria banyole ba MC baranyale ko imbichi ekiara bonsi pi ngo support bali agenda ya magendero ago insurance badenga onye impeachment ya sire moko gina nesu mumu bekere si useme yo pepe shindwe manyanga kende nge bako ngitira nanga na temenye gondi bwa ba kore gasiembe ekina kiwa benga rasma badaga soko boko kwa Yesu rasma tuamboke enyanja eryembaliri nganchire neo mheshimiwa inowaiga MCA aleta abamwabo 1 minute tukole nande mumanyenga onde bwensi bwatali kondo lazima murero ngolia inowaiga etali less than 1,000 shillings ase chumbe ya engia ende gavana injenate na berongo
baga bakwana litanga ni karangere ngori bono magorangeria abandi inje nanyetene finding me about it bagandi bali makwana ngangere ngori ino mba ndangeria abandi. Thank you. Ombalega bange inche tuwarenge no yomo ga kurukale okurukupita onkerio nawe na boja boja jaga mbali baga mukua ne musangirekano na ilu muya ngarai nandi moge kere ngori tayare kore na bantawe tigamba ali baga babakwani na babateye marietago egere tiganja akere tuarenge kamoga ira akoro kupita pita kwani musangirikana na ndika rwangara ya ndiya kono gabana asogo chanje narenga sekundi yaro gusindikisa rero igana chakwa semo yane pore omongi uri kwa mukimoko yone nabona chakwa pore gaiga na baire pore nene na ende ngotera bandu baituiga into etoro nyuma ya gabana 100% nje kuri machole chache muntu tayo kubuyina mwe abuyina mwe igana mangana atagete kurigia into etoro mega ya gabana batemire gutorigia chinjira chionsi lakini into myaka 5 emyaka 10 etotagete chiwot cheto kirabese munabona nje ndebya ne wiki yebisima bya mate chipara ngo chakajire wetera sobo ngo sibwa gabana iganje mangana gabana tinko mukwana ndebe pi na ande gabana nche mango yawe igana amanyete wika ekara ko mburi ndio akundangeri yangu maskani ya tinko nya bwate reka birenge hiyo tindi abikende ngakora omuga kuria uresimo bane na mokoyone ngobare terano chira sa ko ya 5000 ngo 5000 ngo bande chira sijyo okoba mwanja ageti uri bumanyi mbia mono. Thank you. Oya mito Sivarika mbia mono marieta Sivarika umemsiwe wadi ebeno nende twaka bagabana asako matepole nende bina kurunyari bali no teraso mugabana 100%. Yamuna na nchingoro ku Anthony nkunde kirage omwamsiwe wadi agesusu nyari bali governor will support you na hotel na gabana banali bali transport. Thank you so much. Erongori ana 2000 ngo bekandega. Your Excellency, protocol sabde abantu baminto bada ko ya sobungu rarete igo ngotera pole sana singenjo amaguri ya no mungu ore myake mingake mtayi kunanja ngotera pole kurende na andu mnara ara igana indu mbrara kari bopi kusia maguri aro kiro muntu na awucha ngo tukisoba go timu saya kurwari nyari bari korongororo na no twari ngana bana sama tangarenge la masha na ende alia abanyari bari bonsi oyo bo 99% ke trasa bana oyo mo yo tanda inara waba bari muchie oyo go bata baba ikumi bonsi ko baba era iniamu toko nya onde jo toma ando mene sukari oyo to ko mo toma kali bo bono rio mo to tuma timoka lakini ya bande bonsi ngaba ni miaka atwaili ende tano nenga kianda akore na impia banyari bari tumanye ko babo mutago anda moto yo serio kariwo mbia mono. Thank you mbia mono abasani baterusha nyimukere ngo kaboko igoroiga moyo kwaeri asama leta ngoro kumalak matara omwemsio kiamo kama ward naende kiamo kama yagotoka nyalibali masaba. Your Excellency etuachire gego gosindikisa tolete pole somo chiyo elia kabire asaba nyalibali bali bakya kuri masaba niche na abaire sini yake na nchete 2021 ngatabaki mwako ayamo
naende ngarana ase assembly abanyara abaminto bateniwe gaiga nincha bona head boy yabo kokora bakubiloka iga nincha nasali bebe igonto bwateranete 100% ko support the county ya government egara tanyore deliveries chirikwa promise tia abantu baikere excellency esibako bara abantu awanza wake sabu na ndagenda simatara mwele chimilioni sana ntoko mwisho somo gavana tumwire sasa mayetu. I want to promise you guys mugavana chimilioni sana nkala na chiroche abashimira abaminto mbali ntara will support you minto na watole amonere mbali genere style bako muligeli chibesa bamoletere na bamoteana nikurira ini yo mugabana mwanchate ana kurusera ini yo mugabana gobatayine gasiningi yago kora na ende project cha ni chiroche uno machiama ni ayo chipara yo mugabana yesterday ngwaranze to the contractors chipara cho mheshimiwa chilabe gitase ini I make sure na chiabwatiwe egara abantu babochi banole chipara muwancha baigo yasati gabaseni Asante Mheshimiwa Matara. Your Excellency the Governor, our former councillor Mwaka Richo Manga, the family yao abantu bamintu babochi ndiyamule akimuri mama kwa kana sura tapora ni sura Samuel akitaka kupiga sindia pale ngapaga tena ngava na kuna tuandike. Asante sana sama hiyo tangu kwa nchimbara mtegi na hali ngakuru mapema toka mtu gavana ndio tusange eto pole uchira kabiri aina maskani manene utasoho hivi ikiwa bataya machagua mtu utafuti rekodi aba machoge nintu tangane asogwanja Simba akitaliwa alituanje Simba mwana mwanja tangana hizo paka 2032 taliwa ndio sema machoge ukuira Simba kiara mwako magikeli shetani afanya nini tunda kitungwa na mwana nani tikasi mchenzi picha Simba kilichira kitene na maskani na weka na wara mraba sana wame ni ma buna wara Justin yes people now na radi now Your Excellency tikasi mchiao tutasimama imara tutalinda uongozi mpaka miaka 10 na tuendelee mbele saya mangu na make kama tunda rungori ame na hinge richa kwa kwa tuli musatu tokora matanga wa buya na referendo gavana yetu Paul Simbarati. Asante sana. Biamano brother nyambusi ya nkiwa jango alibaga na ntobulate muchumbo ito mokoro Fernand nchuna yabo jaga igo kwa ni abantu our former MP abo machoga barabu. Biamano sana mheshimiwa soko ngalibaga njasa madiyeta nyambusi nguru kuno karamba ibo marukuri ngari bari masaba asakuru kukiama kama Igona acha no mheshimiwa gavana wa Kisii County tuaja kulira anti yawe na atobire pora sana asugu sire kumulina tiganya sala elibirira endaki mwate chimbe asine bere ino kimbu atimana na mangi mukwana oyo mintu rira otobire ngawa machobe banje Simba atimana kubwa abanyombe ni wansi lakini ndamo rusio motoni n'abanyari bari igo tuanje Simba mono sana kubwa amachoge intwe igo tuanje ase Simba muna abanyari bari taimondo toretete na ande mondo ndo tayo otorusia ase Simba arati igo togo tigara omuna tuachete
Ibona bamachoge mumanyenga ndowa bwete asokwanja omuiwine omwana ino. Iwo tukatobeke competition yeyo. Turarango 2027 mbaira gotangana. Onye bamachoge mo gotangana simba bayin. Onye banyari bari gotangana ane kwani hapa ya banyari bari. Ndiyo maana sana Nyasaye huyo. Ndiyo maana yandusi. Anda mangana ya kwani na bere ga wantu wami. Thank you. Ase abaminto mwambito mukuru Elisha Omanga ne familia ngima na Kenya ngima. Wote banga pole twasiriri umugambi. Gona najete bwangu kurwa ngumbu. Ekera na igwete nga amaene omongino sirire amariga tarira isi omuntu musaje maeta amariga goita ekiagera ayeso isanase school your excellency omongino yo onarenga somyo ntuwa bate kende tuwa chagete mete okuruga yondete endagera nerongori twanyu igono omuntu twasiriwe ngencho tari ase omachoge yoka usi na Kenya. Eria kabere igo ngoteba nga mbuya mono your excellency asogojo ande ga mbonyo korome ase ogusira kumungina ayande na mange lakini ondogoto kwana lingane limo una a former member of parliament ya amura ndoche abake pale serikali yeito ya Gusii igongo teba nga kamuranje abana baminto igo twaitetu asa kolende serikali yeyo wono mo iregaiga na kabo iri nyimbo lakini bantu mboma itingera ngabono umushimi gobulu kubuguriye nyimbo na senge ntutwarwanerete igana igwa mariga goche your excellency inga wasikali yona igwa mainga nako akwasana nga buna nale goitwa asogo temineke ene ngote babantu baminto usi igongo kuranga ege sikia tabere twanyondo mwana oyo itoro ro mugabana tali mugabana omwachogoka osegaiga lakini Gusii na Kenya otekiri courage otenunire ebintu bina kabatebiri abantu baminto igo yaisa yandu sia kobye sole kutana ona moiwa kwabekira manyi ngali na bege tobusinga tigangitu lakini nkorereke ene igo ngwete buya lakini ekarango kwana buna omochumbo makoro ondo kolika engaseti gaiga tiga komesa apuna egabana nyasa otokoete egabani abantu nabagaka baminto moyirete inokianga magako igoronga tutakufa na kupona ne egabani mwanjira nilenga serikali yewa masikani ase arati simba na nje simba nale moyi gukuru ne simba nale igobono akamanu naye tikakaweire konya mose konya yasana akubwatisi igo tigankore gaki mugambi one noyo tigamba tebinga twasiriri naendo muntu bwingenje nabandi basiriri lakini bali mutigarete kabwata nama bagambi mubwate siyo umumuro yo mino mambi naye twara ache Kenya mwonya kuteberera ibintu bisini nisire konya gupikana gaiga no otu sacrifice tikigas kurobis tukaenda tukabwatwa abandi na muri school asoko tenekene naende pakabono gonda atebenga His Excellency Ruto anye konyigwete nonde gaya n'abangana baminto n'abana baminto tigo mwana yakore gasi naenda bagusinda rwakora macheso
rato intu to kora lakini matevi nganturi apa muraba ba mintu oyo tata kan yura nyoro muntu ogotere nga igana chieto go mbakanyara the same thing nkaburi ngaki iga ngoko yo ndichirori echi ngoko abusaisika ntonyore tiumbe pa kulichires lakini ngaitwa abantu ba mintu tigamba te binkwe abangina ba mintu njiko kuranga ube yabanga nayo gwachire ko kenyaraga lakini tigankore yonga musento ko support ti buya mono. Thank you Mheshimiwa Obule asengwane ngia naende na beti gale beko baigo Obule no Mheshimiwa Obule temenere otaire ngori ya shilingi 2000. Thank you Senu Obule no Mheshimiwa Obule temenere te buya mono barimo maete karabare kurwana na matipati aga kujinu na kirina basikare kamili oyo mito tagi oruwe chiri bijia isato onte viringa mwaka dada sari tijibeke sani Bwana Your Excellency asogo cha igaboji jekala tora ari assembly maate ono muone no mone no nare lakini no muigwa bali kuwa kunya gukwana bakaba ke injere no monta monene ni mwete miaka lakini no muigwa nare chekili kiraske ane no mugambi ono mugambi yako sikwa oma kama sikani ari chinsa na chionsa bantu baminto toga ni mugambi yako sike ayote musike oso toga ni usikomwa omwana mokago sike onye tokore viki onye tumusike bono tikato sike gabano ito neroro boniga ekeraita nambori na macha yanga kiarega na motebie pare ya mo kwa boriria no ere se budget ngokorwere mbure gosira igonto begete kipara cheito gabochi kwetera sobo ngai nibwa gabana tokarete gento gokoro ku ward paste yani kibesa to gojireta bakke ward insa chikora magendero abaruwe tororo omugaba na aroko kwa kibesa buna komanyete yani kwa aroko kora magendero asenginjo mokoragira komo kwa mwire yabesa kaba na simbarati agacha na mumuro cheiga agateba yaya aba msie bonsi pia bantu bana bonsi bibabo ba kisi county ngogambera kero mo MC akonyora equal money tokobeka asema gendera ito nakige kogera abantu abange abaibi bali barenga abaibi bakumeti na kibesa kiraje kibwe kwa magoko yo muntu yotari muibi twabyokire boy nakimugwere teri yogirinyi ichi abetire menunse gachikonywa mache ebyotoke buge mwanya kora chiko tamagoroje bono tige byotoke kore nduto akoraki tokora magendero twagusabira chinga chenga somande Biblia amdia church elder nima itene giancherunsa giancheru narad igo munya gotwara itamuta gabana nande kare karanste gaba nyokorome manyanga abuwo minarume mbanya gokunwa ono intu tokoja gokunaren ntokora tokoragere igaba nto ba minto mbuya gabana nande muato tijira magoro inuga nyama gendera gojaka mambi na mambiende tokore kelimo goja gotobekera Marks 2027 asa yamake inari kurangere gabana before that ntu ajaga naenda sen gabana tokararo mugaka numongina na abana gabana gatiga erongoli ya yororo egere emeroberi ebune gendera taiga okoboko kwa yenkororo okoboko kwa nenkoro na bali tuarengoro tuarenge no Mheshimiwa Oguhu oyo magenje nere na arete tengora yaye amusabiriri bagatari kunyara goika Mheshimiwa ndo oyo chirani yano korogu Beatrice makwaye oyo bombaba nere na acheta gaja nege toro kiaye ikigia sira omuroberi oyo genda tabakabaniga asenyenje yechingaki inara ko kwaga banangore niri konde niri ariare ngotigere engana yao okore na bantu bao egera togenda se program yoko ni mongina. Thank you so much. amangana yechiumu mosquito kero mochigusi engima
konyande chineti isato tubate chineti milioni yamo yerekire tokwa kirumuki nali gatikikwa irwe net togenda konyebeke geticha muri kora chineti kiremi ticha net nyingi sana afadhali egeticha kiriye guno bosisa turwara malaria ko bundi swale ina kituo cha kwenda na chineti jaweka kiromonto arare nzenet kiromuchi milioni sana abana bakugenda vocational training college to abaire millionaire from 1 million 2 3 4 3 million kikoleji kinde twatigire omujumbe atenenere igo egasi ntogenderete ni mwana wa mama